na ono ani kunu abonituo ama ye kase wati nananom e wonse do eyare hosema esi e won Nkronso abisima eben achima pedwa e wo apoe mantam emo eye ahimachi eye 12 am ana mpanyifo mienu bi ebe boy ebe yi asutri se opanyi bi efe ne Samuel Jechi awonya mfie aduasa enum abone yere tuo yere so efe no abena owusu awonya mfie 42 aduana mienu abone tuo in fact idimika ko ho request ne se eye no krese abone tuo ampa oda mujam enti hoso yenya locally manufactured single barrel gun na alodu BB empty cartridge no so yenya o sin ho chese tuo na odebo no ba police just wo no o say de konesa hwehwemu ni hu se true se tuo na ebo na eti guso a eye hwehwemu teme echi no na se ono ankasa de hammer bobo tinim se do no ankasa percent ka on so taking life and the community na assist here me ko chi no ko bi for burasi so ben e fence Nkronso ho ntisi ano ye de ko hospital am ya ko treat no enti afi na ye be tutuna no interrogate na hu de kwan faso a odiko no amanfo kasa de se maniska no anya aduane bet ye police de nkana se betie fro no kasa no am na sign no tuna kasa tro no independent witness beba ye time hu ano aka enti ye too early na premature say beka ho asem say o maniska no afa anya tro me yetim kasa sisi no ho ato no ya fi na ye betoto na no ye hu ade crop pot ya gina so ediko no